Nitwa Journalist G Bruce nk'ibisanzwe ninjye uhaye ikaze mu ndirimbo zirindwi zakunzwe kuruta izindi mu bijyanye na campaign yo kwamamaza umukuru w'igihugu Perezida w'u Rwanda 2024 kuva ku mwanya wa 7 paka ku mwanya wa mbere. Ndizera ko tugiye kubana neza, ikaze kuri mwese. Munyemere ku mwanya wa 7 duhere kuri All Star cyangwa indirimbo yahuriye abahanzi benshi bagiye batandukanye n'indirimbo ya Kivumbi King, Ariel Ways, Chris Easy na King James. Indirimbo bise Tumutore. Icyo bamenya kuri indirimbo imaze kurebwa n'abarenga 300 mu gihe cy'ibyumweru bitatu gusa imaze igeze hanze. Ndaje nyuma kuberekaho gahunda zitwekeze ku mwanya wa 6 nk'ibisanzwe. Ni Journalist G Bruce wanyu, ikaze kuri mwese. Ku mwanya wa 6 turasanga Remix cyangwa indirimbo yasubiyemo nanone yari ya Gabiro Gita na Konfi. Indirimbo yasohotse muri sama y'umwaka 2022 yitwaga Igikwe. Konfi yisubiyemo ayita Ubukwe. Indirimbo yasohotse muri no sama. Indirimbo dusanga ku mwanya wa 6 ndazi twekeze ku mwanya wa 5. Ijoro ntacyo mvuze muvuge nabi tubipfe, ubu gahunda n'umusaza ubu ni Paul Kagame, mahitamo y'abanyarwanda. Ijoro ntacyo mvuze gikumwe cyanjye cyababwira tora 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 paka musaza niwe nshaka gusa. Munyemere Christopher dufashe kwinjira muri top 5 zacu neza. Ku mwanya wa 3 tuzanga indirimbo y'umuhanzi Muneza Christopher, indirimbo yise Nzakomeza Nsinde, imaze kurebwa n'abarenga 287 mu gihe cy'ibyumweru bitatu gusa imaze igeze hanze. Nitwa Journalist G Bruce ngaje twekeze ku mwanya wa 4 mu ndirimbo zakunzwe by'umwihariko mu gihe cy'amatora ya nyakubahwa w'igihugu 2024. Kunore papa u Rwanda namadutera ubwoba reka da reka ntawatubasha reka da ntagara amahirwe reka da twarabiruhiye izina ry'abariho n'abatabarutse umugabo w'umuhanyi tunabonye mugiye Paul Kagame z'abakindangaje imbere nzakomeza nzinde mpaka. Indirimbo dusanga ku mwanya wa 4 ni y'umuhanzi Nere Ngabo kuva muri Kina Music. Yakoze indirimbo mu myaka 2 ishize yakunzwe na benshi yitwaga Nywe, yayisubiyemo ayituranya ku His Excellence Paul Kagame. Indirimbo yitwa Nywe ya Nere Ngabo niyo ndirimbo dusanga ku mwanya wa 4 ndazitwekeze ku mwanya wa 3. Turacyari Journalist G Bruce. Twamuhisemo batureba u Rwanda rutubana ubuki, yarukuye habi cyane bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo nkwe singira uwo numva ngo nkwe singira uwo numva ngo nkwe yarukuye habi cyane bamwe banze ko rutuza ubu baravuga ngo nkwe singira uwo numva ngo nkwe. Aba ni kenshi bagiye bavuga mu rukundo by'umwihariko uyu Ariel Ways afatanije na Juno Sigenza. Indirimbo yitwaga Awe yakunzwe na benshi, bongeye gukorana indirimbo nanone by'umwihariko ariko ijyanye n'amatora yitwa Injyana. Iyo ndirimbo tuza ku mwanya wa 3 ndaziswekeze ku mwanya wa 2 ndacyari Journalist G Bruce. Ibe byiza kuri mwese. Usibye kuba ari indirimbo ahuriye abahanzi b'abastari n'ubusanzwe mu Rwanda rwa muzika nyarwanda, Bwiza na Bruce Melody indirimbo yawiswe Ogera yakunze kwifashishwa cyane, imaze kurebwa na miliyoni hafi 2 mu gihe cy'ukwezi gusa imaze igeze hanze. Ni indirimbo dusanga ku mwanya wa 2 ndazitwekeze ku mwanya wa 1 mu ndirimbo zakunzwe by'umwihariko mu gihe cy'amatora. Nitwa Journalist G Bruce. Ibe byiza kuri mwese. Rudasumbwa Kagame Paul intwari yacu intwari kanje ishema ryacu Kagame Paul ndazikirwa. Umuhanga bivuze kuri ngo hit bwawe buryo rivugira. Indirimbo dusanga ku mwanya wa 2 ni indirimbo y'umuhanzi udasanzwe uzwi cyane mu matwi y'abanyarwanda benshi, ariko kandi kuva yamara gukora indirimbo yabaye ikimenya bose hanze aramenyekana.
Uyu muhanzi aherutse gutangariza ikinyamakuru RBA ko nawe akomeje gutungurwa bitewe n'ukuntu iyi ndirimbo yakunzwe cyane, nyamara iyi ndirimbo yareye koza asa nk'aho ari imikino, dore ko yayirimbiye abantu mu baturage bisanzwe mu muganda, maze gitifu w'umurenge waza kuyishimira cyane maze arayishyigikira ijyana muri studio irakorwa mu buryo bw'amajwi aranayipromoting, amaze indirimbo iyi imaze gusohoka hanze namwe byabaye murabizi, n'indirimbo yabaye kimenya bose irakundwa cyane karava, ari nayo mpamvu yisanze ku mwanya wa mbere mu ndirimbo zakunzwe cyane by'umwihariko mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Mbone no gushimira mwese twabanye kuva ku mwanya 7 paka dusoje ku mwanya wa mbere. Ibihe byiza kuri mwese, mwibutse kujya muri comment umbwira icyo wifuza ko nzagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha, mwibutse gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kuri YouTube channel uransanga kuri Journalist Bruce. Ibihe byiza kuri mwese, hasta la vista, ciao ciao.